you don't even know whether it is true or not. But we don't do those things. Just mere fallacies. I mean, kwa umasona mene the NDC regional chairman or say or per se or set it or put some issues in perspective in Koma Yedi. Chairman Nana Akwasi NDC Asante regional chairman. Nana, good morning. Good morning, Minia. Adam, what's the pay young Komi opese Oboa Mekakra? Minia, it can mean for Ophidius Namintia Asante, my Namintia would be a Otiwano pay. And Nana, you would use Vinia Dia Ekokoso media name. Na Nyamiatum, the national executives, Akoma, the regional executives, na Hanu. Inti me pacho say adia esino yemfanche na yitu ya na esiso a anopeya ye fre yenuanum enyina na asem no yahwe aka yepa obi bia cho say ma obi anko radio subium eye efi asem anaba na yenuan so a ye say momudi bibi Akoma no yebe pacho say enya nukre yenya enhwehwe mu wie dia but ye pa obi bia cho say sa ensem no e anopei impenifo ewo ha ye behwe ama yi atoyi tie pamucho yenya apia asafoje ene aba no again e mo bi anko radio subium ifeka asem no tie na bibia ese eba na asumwe eba no etumi ayema NDC ayakono edia ya chro no ama NDC asanye akono dia ma yemfata asembwe endum NDC eja yenim se yamiadum yebetumi ahwe aka asem ma yi atoyi nti weje anofedie yebedase na obia enya apotre meda na unim sa wo mai mienu omo wo entawantawa dadada binya obia ni entawantawa eye lessons into your pamucho theasm and person you can radio so radio no so dey yan kan enye ye because MPP dey ba ye Kofi me kan NDC dey ba ese bom obia dey ba ye be bom Kofi Nana Akwasi enam we nyonam obia iska as a regional chairman so bi bana yebe mo obia enya mia ensu bia ya famoso yebe ka igasem this is higher and obia enko FM so ye monitor obi obeko radio so capacity so ana say obeka sa we will radio bia so a betino party mra ebeden ebedinanti minumu ejin komai okay obia eye kom na yen ko office na ngo ka Matiminia beda say mahe hwe JB ma me mfantudwa kroma me kwani journalist am di miti kokwaje ade a edu a na ye yimesim miti kroma me ka say MPP ye IDC tama yes central market keje tama me ma metimi ehwe TV na wa frɛ Kofi dia no waya ye bodi sa ni atro me diegu placard so na ye picture da now what you do say Kofi Asante akɔje stores no me dia ye be 10 na ene Kofi Asante ametia store sumankwa hin kra nya bi na me na nya bi sumankwa hin a ogu nsa e ma denchem tumirika kwada nsuom na nsu na elikio epuba kejete ogu nsa wie ya nsuo no twae ono kwa ya ma no Kofi Asante enti emu bi ye kasa ya obi entone na me kasa ye nim ye hia di sabe ye ntene yes I mean kan to dwa say ye ntene adwuma ye ntene Kofi omo ye adwuma no so krantene na me ka no ye ntene no me pese me ye nya atwem say jama ye de me de ye tiri bia ama no ye nyina na enso bebre we ye ho but eniema bi say be ko na me kwa akotrans NDC aba Kofi beje we na kan asemaye na MPP aba Kofi me ene me kai say NDC bae me no mo ko Brazil
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bae. I am a journalist. Mene Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Echo United States of America. We do our things on merit. Yes. And nobody and inti JB and maybe one I say na asemba ye bo NDC echi make us NDC green book. Yeah. Green book okroma make that time me former na that and so ho me former producer but ye chiri Kumasi edu baby appear stadium ya ne kasa appear me frame no ni team threaten edu baby make car every 3 days be now I need to change it, get a different car baby kure what dey fie kura na wo nkonkoda. Why? Because we green book. Yeah. And this way, Kofi Asante MPP before Babetria and MPP ni bia besine and me. Kase cause beba. Oh, Kofi, but we tell them say we don't want you to influence us. That is it. We are doing our own thing. You see, and then MPP buy ya. Sabi, yeah, Mr. President. Yeah, tia fireball say no be a buy na Kofi would ye say see the NDC. Hey, kase we the opposition kwana say me. What I say, but assembly no cry beka. Yam fa bibia nto nchen. Asem no kre no da ho a. Mama ye hu se de nipa ne ka no no kre. Yes. Anasa nye no kre. What I say. But I'm surprised say NDC some of these things akoswa because someone appear stadium mo kanom ne very serious. No, very serious. But in all this your phrase for J was in the other comment. Yes. And he has not spoken anywhere. I don't know if it is a right call. Mema nen kasa. Because utie audio na asa for J Ose oko eye biase wa money din eno dwaye. So why are they linking us? Asa for J oye kwofo ana. A kwasha appear stadium. In some more dada. No, but appear stadium now so say Asafo J na one na kan bo Asafo J appear stadium you na o Asafo J small boy aba be influence no with what? It's a politician. With what? If it's a utie appear stadium come on kan na o say Asafo J friend say Julius Agaho abe friend. Okay. Julius Agaho friend appear stadium no. Na Asafo J gina hefa. Asafo J na be gina appear stadium num e man kan sansem na. So Kofi wuti what my first Kofi JB be for say na say JB frɛ wa me na me wuti Agaho ansam so kan na on pushi appear stadium. Yeah. On one and willingly flow yeah. How do you know What I say. So me when say Kofi, so we are forensic in this audio nyina me when say after say appear any no din any confrontation you know. And be a national executive afraid no. What I say. Essentially study as no kwani dey mwa. Munya damage control. Simple. What I say. And when you do that everybody understands. Now when you go as for Jesus. So what is that conversation? The Julius one na fe yenkwa ahoma so na. That conversation in na say. No, you don't say. Mama, okay, yeah, okay, fine. Just to get it. But me pese eti 40 ase. Say Kofi. Ano din nyina no eyebinkuma metwa tuntumu a metwa kokwa metwa and ye be koso aka Kofi brown pa. These are fine brains. They are fine gentle guys. Brains are more betumi aye bibi, omo betumi do omo adwen aye bibi, and influence a lot of people into their political career. Kofi voice na open the Julius Agaho at the end na say Abbas Nuruddin any appear stadium there no. No, Julius Agaho. Okay. Say Nuruddin then we have already played them. Okay. Hey, champion. We champion. The future incoming MC for Akwasi. Unipa, you did the Abbas and a fucking boy. Hey, me say, and now, when I say, what do you? Oh, Mudia Mukoi, one Tima Mabudi Krasa Bia, Yani Agahoa, and answer for Jehovah, one more. Daddy, you're president, I like this animal food say. I don't know what possible appear. And the largest any family, largest any maybe as an offer as if Giga and was Abbas. What give phone free? And then some say phone Mike say for me. I know Obo me dinam so me come just say Wabo chey man no ni adobia Obo body Obo just say Obo ni probably bet 150 din hey. Oh eti work of for be na gigabyte say you say akona bo how money din everybody did not so why no the political career I senior airtime and yet
Oh, wakwadi nkɔmɔ wɔ baabi sɛ wode ɔpa asɛm me se wogyina baabi a kama me ɛno na kɔ fie wode stɔm namba no memfa mea ɔbaa berewa bi no a na ɔde didi mɛkyɛ kɔ fie woni no wɔ kyaw ne ante dwana bi ɔte cpc ne sia abasi asafogye mu adeɛ miɛnto aba ma no deɛ mese saa nkɔfoɔ no ne abasi kura nti mese yame kura mebɛyɛ kampe ama ayi akamba medwuma mɛyɛ me adɛ wowɔ akɔgyina baabi aka sɛ wo sɔpɔto joseph yami edi ama joseph yami no so ka gu masum sɛ woyɛ adwuma ma no na obi a woyɛ adwuma ma no na wode me kɔ baabi kɔ akɔpɛ sika ma yami ayɛ campaign wode ma to taguro ma mɛka sɛ na mɛka kyɛ yami sɛ bi dwame saa asoma sinti me sɛ me wɔn sɛ makyia joseph akamba tv so ana radio ma na ha koraa mia na mede ba no kaa sɛ mempɛ no ɛnɛ obi di abɛnkwan na kyerɛ otimi di nsakekwan Ghana ha and the way of political party chawa e do think say me say support ya me a me nta ya me achi forever and then I say wo ni pani din kwa say mo timi kan kire no e di alagi say ne bufu yi na me wo say ai boy yi aboye e ye adwuma wo nhira fa man ne ai first case am and the boss di $2,000 asefa koma abrante no case di $20 million count wo de koma no say kwana fa 20 million na case kan amount okay ka kire nkofo me wa na wa ofre me ka kire say kojo dwantoa ya me $2,000 o na me ka kire say hey Abbas asem we de phone no so kura na say ka oka is the me phone be na for the security for a tap enti asem bi wan say oka no so sa na nya me nkokwa na waka kire me no waka kire pa mienu miensa bi enti be fair boy na kojo dwantoa na say wa hwe a Abbas be ma radio journalism na ko wiye NPP for no tese do mama businessman bia be 2000 ajuko no be fa so no wo just me se makache boy na catch what can we sham de nyina e no obo pa gege sham so MC o gege so wa hini kra modi and de bonsu aso we sham wa kache se sham otu aduro sham di wo go ku wi kiti oh makache sham ma sham afre na bisa no me na maka je sham so on frɛ no kan kyɛ ne sense ma ɔkana wate na maka kyerɛ no me ka kyerɛ sham dabi o same ja fi na ama na ayɛ saa stop on same ja fi dabi wanya enkwaji bi kura oh wanya wono kwadi no to no wanya fortuna wanya brand new tier rubber car wanya bia ma na yere wasa wonwaza se woye edan project na nipa we kremoni o tibi ka so ya mebodua na me dua me santini kwa banka mebodua na o kremoni bodua masa mu kromuni no mamu nyese minua nkwa se masa na saka ya me ye onua onye okromuni ezo obi etwisi do pe masa me se akwa no ana wasan na jiso ko wura do ma me fie o kakra me na me ko introduce on asafo jeni se me jafi mu nyina kire oluman na baby o wura no me se me to bombo ba ko a ono Abbas ko fie o mbo buru se kromfo woye dangerous oh we are pen kami me ka kire no kura we are pen kami a wo ba o nye kuma se Ashanti region ko na obegina da bi wo ko wani ma chesa enti wa Abbas ya nso no mu ye da kire be na wodi manya national ko na mi se wo fi se baby wo duro na we okay o ba wo se wi asisi kai di mane san me no to go into no businessman na me do kire na me man ma wiska me asama me ka kire bia me nka nwa zo ka kire obi a onim bia se akwaro me se onye se no tie me na mama o privilege onye di papa me ami jere se ani kekekeka ye wo no me kurom Kenya ase zongo Kenya ase me bi firi na bawro firi metu wo hene na ne papa wo hene Kenya ase number 2 hene kire mo de ban no wo ye wo ne kitikiti wo benim an wa so wo ye dwe sa no na me se the political career regional keke na masa wo ju ye yesira kola kura se bi fa se ni baba ka se ye ni nyansa nti obi di sika ma se fa koma journalist wo ye adwuma man ya be se ba bia o de same je fi ko di sika free MPP fo mpedi nyina edana no me se makani ma fa same na ye voice note ma same se same wada o na agu abonten wate same jamfi wada o na agu abonten mo ko ha ba bi ha envelope pa mo giye tama mo kwaji ya mekeni nya same jamfi jafo sa no aba na num oju nkasa no otomu
me say obi na no ano okasa o ye lose stock obi Debbie wo just one no o golden group okasa o hwene chi o ana we Alhaji Sani o the program say okay Debbie Alhaji Sani so the party power o kakra o no gigi sika nyina o ka o de oni sami jamfi be sika gigi sika wo businessman ba me businessman bi o kuma okobi ko fe na keo me ka de keo fe ni keo ani nyina he me say obase me say maka je sami jamfi say wo challenger pa ka ho nsama ba se ama mate ka be ni nyabe na oni sami jamfi position oni challenger papa bia challenge bi no na ka me de work pon nyina be me di pakoro me say wo communication wo nyina wa abase mu nya hwe wase da ben wa fa telephone kura frɛ se bia apia ena issue bia ba o say na mu onye abase mu ayi mu fam na nsi fam o de make my class be judi papa wo ye apen ka mi fu adache ye be bodi akase ye ne mo na start ye enti mu fam na nsi fam mo nye the right thing. I'm Dal as my former MC for Aswasi. Now no luma e ba Aswasi. Na what did the boy not them or body di keke kura what can cancel for channel. Former MC Aswasi. Na ba se sami jamfi no do kwa America kura no san kwase ade odi. Ah sami jamfi no do kwa America na sa pero kura we san kwase adwe no. Masa what down na gu abonte sami jamfi. You very careful about this boy. The tika kraka ze osuriti no. Sa abas na ni tika kraka so odwa no. Ona wona to ndenkum sa Jimmy. Very good morning. Abas lulu ni ni ase wan na odi wa Akoma ma no odi hu agro oboto odi Akoma betu gem. Me ga ze ene na nya kaba me bieri asem bieri so me nkan nyina me kaba akopɛ. Chris body mensa. Chris ama wadi wani disika Akoma presenter wo boy ukrom ha enye se boy ne be say the journalist career and say be say na dwuma ka bas eni amon ne ejimi sem bia wa ya kyerem no ka asema ka me be jahwe abonte ukrom ma boy no abibi fo okrom hu say NDC fo afre na maniska ya say na brabo Chris ne ne boss afre the $2,000 any 20 million Ghana cedis ya kan wo di amade Akoma na da wa no wow abasi na fa tare fo be 3 weeks ni say Akoma ko jojo antweska do ma free business we ma Akoma ko jojo antweska akaza mo ne be sa akonkren Abbas wa Abbas na wagide dia odo Akoma ma no be ja to gem Abbas the friend me ka chen say Chris body mensa boss president me oluma afena ma diska $2,000 Abbas say Chris di Ghana ske 20 billion kan ka boy ni hunu nyansa kura mfa 20 billion na kan no ma wa ma no boy ni timote ana Abbas spread no baby a one wa mana ko je obi a wa ko jiska obi a businessman obi a Abbas e di nkomo me ka che opin nya de dodo ameka na be ma se obedware se onya de ho nyame ba na no te se nkuruma Abbas no di ni na no te se nkuruma se onimu a me ka che opin we ba ko onyini a me di de fa wa ho ane ko ba bi kwa je mvripa odi di kerim na ojiwie o frɛ wa o so na obedu kuma so frɛ wa wo fa ni nyina da ho. Adam Sanfo Haya Akoma 87.9 FM and okay so Debbie mama yeah wrap up now what is that Canada Japan so bakruma oh me kaso abaku ana Debbie and then wo bakruma Canada compre ko Japan I see intelligence mean say say touch it down oh okay touch it down airport oba we do sentiment I see